Abo baankeera taphachuun haraamii jechuun beekumsatti ajamti. Eega dhalaadhaan salaam jechuun gaarii miti. Haysaahiba kee ni beeyta ka ganda keessaa footoo qullaa feesbuuk irratti fi sooshaal miidiyaa irra akka darbu sirraa hin bareeduu jechuun beekumsatti ajamaa kun. Haadhaa fi abbaa isaanii irratti dhadheeratee ganda keenya kamaraate akkanaan isiniin jira. Cufa isiniin beeka abbarra deebisa aboo rabbi sadaatu taqillaa ummaa deemu. Ummaa deemu. Gurbaatu tuutu kutaa jaha qaraabara. Abbaa isaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa dhagaadhaan ilkee irraa cabsee irraa darbii yoon siin jeekam jedhu. Aya ammaan tanoo eessa qulla COVID-19 mana hajjiirraa mana isaa nutti cufanne rabbiin maalirraahi sababaa zinaan heddummachuutii wal iyyaadu billaa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hayyikum bi tahiyyatil islamil khalidah ramza amanin wa unwanis salam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obboleeyyan kiyya ka islaamaa baga nagayaan nu eedan rabbiin baga nagayaan wal nu qunnamsiise nu cufaatiifuu rabbii yaadaa muraada keenya rabbiin waa guutu haajaa teenya tafacaate cufaatuu rabbii walitti nu waa qabu addunyaa fi akhiratti rabbiin waa milkeessu ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbiin waa kennu obboleeyyan keenya ka dararamaa jiru biyya Suudii keessatti rabbiin isaan haa furu warra hidhaa jiru rabbiin hidharraa baasee rabbiin waa gammachiisu ka isaan irraa dhukkubsatu rabbiin waa fayyisu ammutti rabbiin ni dandahaatiinis isaan nuuf haa fayyisu biyya isaanitti galchee rabbiin waa gammachiisu. Akkas jechaatiti gorsi keenya ka arraan tanaa gorsa bareedaa gabaabaa tokko odoo markabni hin liqimsamne duratti ija markabni odoo hin liqimsamne duratti gorsi keenya wanni irratti deemu waa afur irratti deema ka duraa markaba tokko ka lammadaa hammeenya diliin hojjechuun qabdu ka sadaffaa dilii hojjechuun sababaa khaatimaan namaa itti baddu ta afuraffaa nu cufaatu yoom gama rabbii deebinaa jetti. Tanaafuu yeroo muraasa takkaaf gurra qaamaa dura gurra qalbiitiin na dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Gorsi duraa obboleeyyan kiyya ka islaamaa safiinatun waahida markaba takka markaba tana namuutuu yaabbatee jira obboleeyyan kiyya namni gaariinis namni hamaanis namni rabbi sodaatu ka rabbi hin sodaanne namuutuu isii tana yaabbatee jira yoo markabni tun nagaya baate namuutuu nagaya bee yoo markabni tun garraqamte ammoo waliyaadu billaa namuutuu ni garraqamaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa markaba tana yeroo ergamaan keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ibsu mee hadiisa bareedaa kana wajji haallalluun isiniin ja'a. والحديث رواه الإمام البخاري في صحيح رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث نعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها مثل القائم في حدود الله سفتي نما دابتاته وسنن الله كيست أما اللي إني وسنن الله كيست أرجماته أكا صفا أرمتو كوتيجي أرمي سنو إتا كبافتن أبوليين كي مال الرتي دوني تكرتي إتا بافتن فصار بعضهم قرين إساني نته eessatti ta'e olitti ta'e gariin isaanii ammoo jalatti ta'e doonii takka wajji yaabbatan doonii san irratti gaa tagaafa san jirtu nuti ammaan tana maal jennaani sawunnaa ambas jennaani miti eegaa leenca yookaanuu nama tam jetteeti akkasitti taphataa kubbaas yeroo taphattu akkasitti taphataami gariif to oliitti bahe gariif ammoo ta jalaatitti tubbeef warri jala jiru kun obboleeyyan kiyya ka islaamaa yeroo bishaan fadhan cufaatu warra gubbaa sanirra ol dabaraniiti
bishaan isaanii buufatanii dhugan. Yeroo kana gaafa tokko maal jedhan warri jala jiru kun warri jara isaan ga'e kun sa hogguutuu badala isaan gubbaan dabarree bishaan fudhannee ammaas isaan kana rakkinurra yoo qabnee doonii teenya markaba keenya kana jala isaa baqeessinee yoo bishaan isii baafannee hoo jedhan. Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam maal nun jedhan warri gubbaa jiru san yoo warra jalaa kana yaada isaaniitii fi waan isaan fadhan kanarratti isaan dhiisan yoo isaan dhiisan cufni isaaniitu haala tahaniin ni halaakamanii nun jedhe. Yoo ammoo warri gubbaa jiru warra jalaa kana harkawwan isaaniiti irratti isaan qabanii yaa jarana koottaa nuti nun rakkitan ol bahaa bishaan fudhadhaa nun dhibdanii rakkoon hin jiru aadiidha wanni kun yoo ja'aniin na jawu warri gubbaatis nagaya baa wana jawu warri jalaatillee nagaya baa jamii'a cufa haala ta'anii nun ja'an. Hadiisa kana akka gaaritti akka waliif gallu keessa isaa nuufin ibsa obboleeyyan kiyya islaamaa akka waliin jenne markaba takkichaa tana namuutuu koree ni jira. Amma hadiisa kana keessatti keessaa'uu rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam maal nun jaan gariin namaa ol argate gariin namaa ammoo jala argate. Yeroo dheebuu fadhan warri jalaa kun warra gubbaatirra dabareetiti bishaan fudhatu osuma akkana jiraniititi maaliif isaan kana dararraa ja'anii yoo jala isii baqeessine hoo jaan maaliif bahararra deemti moo kam bishaan jalarraa yoo baqeessine hoo jaan yoo warri gubbaa isaan dhiise nu cufarraahuu akka hin dhokonnetti yeroo muraasa booda bishaan baharaa san markaba san keessa seenaga yeroo seene markabni tun liqimsamte wallaahi hin liqimsamne eegaa taayitaanik san nu taati jechuu jaalawwan kiyya islaamaa taarikaan ni beeynaami taayitaanik akka taate hawaasa kana keessatti akkana jechuun yeroo waan hamtuu takka agarre yoo nuti cal jenne obboleeyyan kiyya islaamaa musiibaa yoo dhufte abaluu rabbi sodaata abaluu sunnaa hordofaa abaluu leeylii dhaabbataa wanni akkanaa hin jirtu musiibaan tun nama cufaatu halaaktiin isin hin jaa wal iyyaadu billah walii galuu jirraa miti markabni takkichaan san obboleeyyan kiyya islaamaa hawaasaa jechuudha obboleeyyan kiyya hawaasa kana keessaas namni jiraatu nama sadii warri duraa warra lubbuu isaatiif tolee ilma namaatis akka tolu warra tattaaffii godhu anaa fi isinii fi muslima cufaatillee warra kanarraa rabbi nu haa godhu. Warri lammadaa ammoo warra cubbuu hojjetuun isin hin ja'a dilii irratti bobbahu akka waliin agarru. Warri sadaffaa ammoo ummata xiqqaataa salphataa shahawaa isaaniitii fi kursii isaaniitiif qofa warra jiraatu nama haqarra jiruufis hin tumsan nama dilii dalagu yoo agaranis hin dhoowwananii isaan akkaawuntiin baankii isaaniitumaan haa guutamtu garaan isaaniitumaan haa guutamu obboleeyyan kiyya islaamaa yoo musiibaan dhufte obboleeyyan kiyya islaamaa abaluu saalihaa abaluu xaalihaa hin eeyduun isin hin ja'a hunnooti gaarri guddaan agartan kun nu bira qabriinis dhiyoodhaan isin hin ja'a nurra bu'eetuma nu jiisu tanaafuu namni muslimaa maal ta'uu qaba waan hamtuu takka yeroo agare dhoowwuu qaba diina rabbiiti irratti jalla jalaalu rabbi abbaa fadheen isin hin jaabar balaan buute balachuudha nam takka sodaachuu hin qabnu isa guddaa ol jiru malee jalla jalaalu amman tana orma gariitin aboo isin maaliifi toltutti ajajjanii hamturraa nama hin dhoorgine yoo jettaniini maal isin hin jaani beeytanii allahan jalla jalaalu quraana keessatti yoo lubbuu teessaniif qaceeltanii namni biraa jallachuun isin hin miidhuu an lubbuu tiyyaaf nin salaata jartiin tiyya ni salaatti ilmaan kiyya ni salaata nama biraatiin maaltu nange nuti qaceellee miti akkana isin ja'a aayata rabbiitillee jalla jalaalu rabbi inuma ragaa isinii godhataan isin hin ja'a awoo nama namaa daawaa hin goone yoten aayata bareedduu tana ragaa isinii godhan waqaala ta'aalaa dhikru yaa ayyuha alladhiina aamanuu alaykum anfusakum laa yadurrukum man dalla idhaa hatadaytum yaa isaanowwan allahatti amantan عليكم قبردا أنفسكم لبوان تيسن قبردا لا يضركم إسن ميدو من ضل نمني جلته إذا اهتديتم يرو لبو تيسن قجلتن نمني جلته إسن ميدو تنرغا إسن يقولتن غافتك أبوليين كي إسلام أمير المؤمنين أبي بكر الصديق الأكبر رضي الله عنه آية أمان تنرغا قولن akka orminis dogoggoratti isii tana hubatu beekeetiti gaafa tokko minbara irratti ol bahe obboleeyyan kiyya islaamaa
قباب سنة والحديث في سيل الجامع اسم الراد في أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يا أيها الناس أنتم تقرؤون هذه الآية جين يا أرمنا إسنين بانا إسنين كن آية تنقراتني آية أمان تنقراني تنججو يا إسانوون الله هتي أمنتن عليكم قبدا أنفسكم لبوان تيسن قبدا إسني كنا هميدو من ضل نمني جلته إذا هتديتم يرو إسن لبو تيسنيف قجلتني تجتتن تنقراتني قروا جئن وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول نتينكن رسول ربي صلوات ربي وسلام عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم كجود أجينيجين إذا رأيتم المنكر يرو وان جبما توكو أغرتني إيغانا وان جبما سن يو إسن هنجي جيري يوشكو ندي هاتاجي أن يأمكم الله اللهن ولدت إسن قبودت لهاتا بإقاب منه جد تان أمو بإقابه جد رواية لچوتو لفظي تؤدم لي مانا نسيتك إتاتا إسراته هيني الله ولدت إسن قبي إسن قبم سيسا جدشو إساتي أبولي ينكي كسلاما دين إسلاما كيسا أكن ننجرو أني لبوتي ياب نين صلاتا منك ياس ني صلاتني ماتين تي نغي كيسا جرتي لا 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 toltutti ajajne hamturra dorgu qabna hanga dandeenyetti jechuudha kun obboleeyyan kiyya islaama maali filal rasulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama kama fil hadith alladhi rawahu al imam muslim fi sahih rahimahullah akrama min hadith abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi فإن لم يستطع فبيده من رأى نمني أرجو جتشون بر نمني بيك جتشو منكم إسنيرا منكرا وان جبماته أي ليفي شريعته والنسان جبما يو أغرتن فليغيره جبما سن هاجي جيرو بيدي حركسات هاجي جيرو كوني ورّا أنغو قبو ورّا موتم ما فاد أنيو صداتن لك آقاني أبساني إفكايو دندسو أدواتو فإن لم يستطيع يوجب ما كان أركان أو ردبدن فبلساني أفان دبّجون علماء في دائي صادق أوتا طالب العلم غرو نمني كانوا أي نتي علماء مت متى كي الرجل كبي أنا علماء مت ولا شيخ مت ولا أستاذ مت برتا دين إسلامات يو عربك إسنين أو هندندين ندندين يبيكو نشوفاتو أو hanga dandeenyutti ni dandeenya aboo baankeera taphachuun haraamii jechuun beekumsatti hajamti eega dhalaadhaan salaam jechuun gaarii miti hay saahiba kee ni beeyta ka ganda keessaa footoo qullaa feesbuuk irratti fi sooshaal miidiyaa irra akka darbu sirraa hin bareeduu jechuun beekumsatti hajamaa kun yoo arrabaan dhorge yoo hin dandeenye ammoo maal jeetamaayii irratti qalbii isaatiin haa jibbu ulamaa'iin teenya rahmatullaahi alayhim rahmatan waasi'a qalbii dhaan jibbuun shartiin isii lama jaalawwan kee islaama waan jibbamaa tokko yoo ammaan tana isaa hojjetamu jiru yoo agartan Allah ragaa baasisuu qabna yaa rabbi waan kana waan ammaan tana hojjetamu jiru tana ani hin fadhuu waan kana hin deeggaruu tak talammadaa bakka san irraa kaatee deemuudha تدري دوا أدو جولك أما أجرتو إساول إنك أماتي لا برنامج يامسني أشيك إيسا تيسي لا أني قلبي أن جبيت جرايو يا فزلوك كذاب أشر أدي كجبا بلا لا فيتي جرت مالي إن فينين إنجرتو هم فينين أكول إنجن شرط إلا مدى مالي أشيد استيدي مودا فذلك سن أموجي إبر صلى الله عليه وآله وسلم أضعف الإيمان إرلافا إيماناتي أبا وانتن هجة إيماني إسا لافا دا ودون تهيني أبوليين كي كسلاما أجرين قدون مشاكا وليني أرقمتي تدراتي في تلمدات إسنين جا قدون إسي وان جبما تكو يرو حواسا كيستي أغري رووك أبنا جالوون كي كسلاما سنيس مالي فيني بيتني لبو تينياب جنة تي رووك أبنا إسنين جا يو مصيبان دوته نجوفاتو وليني نتريدي حاسا ولمدا ودو ولتين دير إسنين مالي إسنين جي همينيا دلي حججون قبدوتي وجلال دلي حججون أبوليين كي كسلاما سببات إكينياتي سببا سلبيناتي هنوتي أكا أغرتن إيجي مسلمة ركيشة الدنيا شوفا كيسة يولالتن إيجا أدوري تكاتو تو غتين الرقب وبليين كي إسلاما
تنشوفاتو سببني إسي مالي ما سيتا شبو هجة شورا مي أبولي ينكي نولي الله لاغا شيطانا والإياذ بالله رحمة ربي ترى مال تتوتو إسا فقيسي والرثمود مال تتوتو إسان هلاكي فرعونا في إفرا إسا مال تو إسا هلاكي أبولي ينكي قارون أكا جتين إسا لك إمسامتو كقدامي مالي في سببان إسي هاتكاتو ها قدتو سببا دليتين إسي ننجا جالوان كي كسلاما قدون إسي شركي دا والإياذ بالله أنا في إسني في مسلمة شفاتو شركي تك أو في قدون راهو ربي نوها برارون إسي ننجا قدون إسي إنو مبر إلمنا ما أبليان كي كسلاما دجين تون إساف غيو إستيتي دي سميرت اللي دلي وجهتو جرام طياراتنا أمانتنا يولالي أكنتي كميت جيسي أكا سمير أكا ديمتو وغودي الله جل جلاله أچرت بدي وجهتو جرا دجين تتكاتي إلمنا ما سببات كينيات ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نمني بر نيادة چرا غرغلي صلاة الرا نمني غرغل ذكر الرا غرغل قرآن الرا غرغلي فإن له إسكا نفتها دا جيبر معيشة جرون إسافتها دا ضنكا جرون سنو لبو خطات يولا لحالة إسا من فيلا كيسا متبر +1 +3 كيسا ما هنگلي هجون إني فتو هجو ماركا ما هنتا نجالو وانكي يكسلاما والله الذي لا إله غيره جرو هونغو جرو تكينيا جرو سلپنا كيس جرا أبا فديهاتو نمنكن أمة تاريخ الرا أمان تنرا إسنيه مونين دندا جرون إسان جراتن جرو لغيري جرو قالي مكينان إسان أوفن إسفالتي تينيا هنتاتو يونو إسنينجي كم يتن كده بريتوكم ريسيرشي تكان غودي بيجي اسكاندينيفيا مانتن نوروي سويدن دنمارك سويدن بيجي الدنيا ترى غمچوك عبدو جاني تدي بي بي سي غبرت اللال بركم لما في كرو ترب كم لما في كرو سدد كم لما في كرو سغل توكفاتات بولي ينكي نمني امير كادامي دي اسيتو جيرون بريدون اچي جانين غرو كنما غدسيسو نمني hashiisha dhugee if ajjeesuudhaan shugguxiidhaan if ajjeesu fooqirraa if dalbuudhaan suicide achuma heddummattee yoon isin hin jeekam jettan hin beekan gaa rabbi hay bar rakkachuun ni jira bar maallaqa dhabuu dalagaa dhabuu ni jirti bar ilmaan keetiif waa nyaachisuu dhabuu ni jirti bar garuu namni muslimaa ibaadaa fi waan xiqqoo takka gabbahee taffa jechuudhaan dhikriidhaan rabbi gargaarsifata yoo tun hin jiraanne jaalawwan kiyya akka waliin jenne fa inna lahu isa kanaaf tahaadha ma'iishatan jiruun dhiphoo taate isaaf tahaadha jiru akkasii feetanii nama muslimaa ammaan tana nama gaddisiisaa jiruun nuti keessa jiraannuun isin hin jaabar sababaa diliitiin rakkoo nu qunnamte mee waliin haalaallu obboleeyyan kiyya ka islaama tana gaafa tokko rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam كما في الحديث الذي رواه الحافظ ابن ماجه في سننه وأبو النعيم في الهلية والحاكم في المستدرك والطبراني في الأوسط بسند حسنه علامة الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا معشر المهاجرين 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله من أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يؤلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا يا جماعة مهاجر توتا 5 واشن إذا ابتليتم بهن وان شنن سنين يروا مكرمتن إسنين كن وان شنن سنين يروا مكرمتن أنين كن الله أنين تكفما إسنين كن وان شنن سنين مكرم الرّا الله أنين تكفما الله أنين سنين إيسا يجور بليين كي إسلاما لم تظهر الفاحشة في قوم قط واهم ملتو جيبر الفاحشة والنفقة واهم ملتو في قوم أرمتك كيست قط يرو أسين دبر كيست إنما هم ملتو جان ملتهو يو ملتهو والنفقة بليين كي إسلاما زنا داني سننجا والإياذ بالله يو ملتهو حتى يؤلنوا بها هم وانسن الباسني ملسني دتي ملي واهنتاني جي أما أنت نفرين ديك أبتشو لافتو دامتي إيكا قوا والقونا ولا نبينا جنيتما جنبها جنون يا دي كيسن
laaftu dhaami hin dubbatanii maali hogguuni sodaatanii nama sodaachisaa fuulli laaftu wallaa laaftu miti kutu saahiba kiyyaa bartanaa fi deebise haada saahibi laaftu easy hunnoo karaa kana yoo gabbaate asuma salaatee asuma qabatee deemaanuu mali gawwaa waliin goonuun jee bara hamma isii tana ol baasanii mul'isaniititti malee mul'isanii yoo illaa fashaa fiihim isaan keessatti faca'u malee waa hin taane marreen dhukkubni koleeraa wala oujaa dhukkubooleen adda addaa isaan keessatti faca'u malee waa hin taane dhukkubni sanuu abbootiin isaanii ka dabarte ka hin beeynee je gaafii gaafanna ammas akkan deebisnes nin beeka ifumaaf hin deebisadhaa dhukkuba eersii akaakoon keessan ni beeka akaakoon kiyyan beeku akkoon tiyyaas lachuu du'an gama haadhaatirraa gama abbaa rabbiin rahmataa godhuuf rahmatan waasiya cufa isaaniitu nama nurraa du'e cufaafuu rabbii rahmataa hin beekan anaa fi isin hin beeynu hunno eersin dhuftee mon dhufne haya gaafa tokko nuti warri dirree dawaa warra biyya biraatiitu hin qunnamne haramaayaa muhaadaraaf dhaqee aboo dhukkubni chikunguuniyaa tokko ganda keessan seenee jennaan hin seenne jaan nu biran seenne sababaa bimbeetti qoosan namuutu eenyu beeka akaakoon keenya chikunguuniyaa beeka haya ammaan tana hoo eessa qulla covid-19 mana hajjiirraa mana isaa nutti hin cufanne rabbiin maalirraahi sababaa zinaan heddummachuuti wal iyaadu billah guyyaa biraati muhaadaraa dheerturratti hammeenya zinaa wajji laallaa wal iyaadu billah dhukkuboolee abbootiin keessan hin beeyne sanii tutuutu isin keessatti faca'aa jaalawwan kiyya ka islaamaa jecha rasuula rabbiiti bar sallallahu alaihi wa sallam sallu ala nabi hay lalga guyyaa HIV AIDS je'eeti kabaja ganaa dhukkubni hedduutu dhufuu ta'a obboleeyyan kiyya guyyaa itti godheetiti guyyaa kabaju jira bar jaalawwan kiyya ka islaamaa AIDS addunyaarraa mee na gargaara nama miliyoona meeqaatu qaba ni beeytanii according to World Health Organization jirami WHO nam miliyoona 36 fi 900 ol namni AIDS qabaa yoon isin jeekam jettan Itoophiyaa keessa nam meeqaatu AIDS qaba kaardii qarshii 50 isiniif hin bitu akkanatti illee deebisuun dandeessanii bar maa sodaatanii naan galle obboleetiitii yaadaan jee gaaf tokko ani muhaadaraa ta'eetii fi khuxubaa ta'e cofa dhaggeeffadhee waan ati jette akka ati jette sanitti hafazee nan jette garaa tokko keessaa tabaanii bar silaa hogguutuu kaardii quufeetiin jiraa nan jette nam meeqa ni beeytanii nam 700 fi 10,000 irraa oliituutu nama eersiin qabu Itoophiyaa keessa jira Dirreedawwan meeqa faadha ni beeytanii akkas yambar dirreedawaa biyya jaalalaa maarree biyya fasaadaa ta'uu jirti dirreedawwan tanamuu jaalatu lubbuun baasaaf biyya tanaaf an hin fadhu biyya tanaaf bakka takkatti illee isin jijjiiru yoon isin jeekam jette rakkuma isii tanaa waliin maaliif ni beektaa biyya hayyuun meeqa keessa jiru garuu isaan dhagayuu dhabuuni rakkoo keessa seennee ulamaa'ii teenya hin kabajnu ijoolleen dirreedawaa daa'ii keenya hin kabajnu ni fakkeessina malee aylan ولم ينقص المكيال والميزان جي رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم سفرا في مدالس واهن إرساني جي إبر يو إرسانو إلا أخذوا بالسنين برد إلا بيلان قبا ممالي واهن تاني وشدة المؤونة تنكيك اللبات قبا ممالي واهن تاني وجور السلطان عليهم ظالماتو إسان الرت إنجفتا وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مي حديث نوران قلمي فموك أبو كنا مي نول انجرات داغا أبوليين كي يكسلاما مدالي في سفر واهن إرساني قرباتو كوتو توتو ننجي أكدائي تكتي وام مغالا كيسا جيرو بيكون قباني بيتا نمني دائن خطبا قدو الدنيا فدي بكا فدي هاجراتو hawaasni isaa waan isa keessa jiru beekuu qaba yeroo khutbaa godhu
واقع جرت سن الرا دبچو قبا ملي فزلوك وان برا للاقچو هنقبون سننجار وانا جرت سن هاسو قبا ركو حواسا كيزا تاتو چوفاتم دبچو قبان سننجا والله اسم مسكينة قاف توكو واي سيجارا ودون اسو جرو او ورريفون تنا اچي برتنا اگريتي واي سيجارا هاسو ينانجي توك جولي گندا تيار واي سيجارا سن هاسو يتين فيسبوك رتي پوسٹ گوري ورري بيا برا مو سلكي ديو توكو مال نانجي ني بيتا والله الذي لا اله غيره يا استاذ حكيم حسن اساتو جي ان استاذ افنجيم بيكو بيك سببا كيتي انا في صاحبون نكيا افر سيجارات اسنيجي الله اكبر هذا مسكين جولي دريدوا ربي الراجي جيرون سنجابر تنفد النبيتا سكرة دكانة ديتي هاسو كان يسنتي عديم كيلو تكا غرغرورا غوري دكانة روبو في نسروبو سنفدا مالي نبيتا ني روبو في نسروبو سنغا إفدورا مريه هيدي كايا موكم ويا غرتني ني إرسيني كايا يو كيلو جت إجتي ميزان الرجرتك هاي يروسانو بر أكاس غود إبر مي أنو إلا أخذوا بالسنين برد إيرا بيلانك أبا ممالي واهنتاني وشدة المؤونة چنكي قلبات نمو چنكي همچو تنجرو ميناهي ميغا عزكم الله قبلي زيت لتر شنيبر وبليان كي قرشد إبا في قرشان ترتيبر أما أنت نقرشد إبا سدي في شانتميني ميلالي تقبلي مو تام مالهم تتن مالهم تا أجلكم الله باستا جالوان كي أني ياد دغا فدرا بوتو يسي قرشي في سموني ترتي ودو جتو نما ياد قرشن ديت أما أنت نباستا حبا وايد قرصو دومي ميت هنوتي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم فدو يوجد هودو كتاتو بوليسو مالتاتي بو أجلك الله وجور السلطان عليهم إسان الرتك إنجفتو ظالماتو إسان الرت إنجفتا أنو تكو كان ودرو ولي في إمسوني برباجزا ميلا لاغا وبوليين كي كسلام ظالماتو إسان الرت إنجفتا ننجيبر ولم يمنعوا زكاة أموالهم أما اللي جي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا دان نو جرادا إيسا وانبرا نول انجراد زكاة هروان إساني ترى واهن دو ونيجي يو دو ونو إلا مني القطر من السماء يو سمرا دبي جيبر دبي مشرو بامت دبي سمرا يو الله جل جلاله إساني راك أبي ملي واهن تاني ولو لو البهائم أدو بيلدان جرات شوباتي لم يمطروا إساني روبي الروب فموجي نولين جرتني مالين سنينجي أديرو إسن نوي جرتني ورسلا دردرة كنا إستنين فلتر جزاكم الله خيرا زكاة مسلمة متي بر أبوليان كي الدنيا تون غوتتي أكا الله جل جلاله جي سنتي لما تقاشن أدو زكاة باسي نمني هلاتي سنرد في يا أديرو صدقاء نابوسا نمني سننجو هنجرو يوني سننجي كم جتن ديني إسلام أبر ركو تو أسجرا ركو سنيس نبيكا نهوبتا ركو سني فرماتا سيكاي أبو دلالين تيسن حرامين غرا أكا هنغودان نفيتني مهري إسيتي في قلبا لافزا رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم زنان ندبمتي هم فينو جتن هنو تي أكا أغرتن جالوان كي كسلاما أكا أغرتو زكاة أمتي كان كافر أبر مسلمني أكا كان نموك أبدو تكن نتنجروني سننجي كم جتن هاي روبه هنو تي صلاة شنن مسجد كنياس بر kadachuu turre bar ni beetanimi yeroo du'aa'i imaamtichi salaata nu salaachisu allahumma aghithna ghaythan nafi'a yeroo jee akka rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kama fil hadith alladhi rawahu al imam muslim fi sahih rahimahullah wa akrama min hadith anas ibn malik abi hamzah al ansari radiyallahu an yeroo du'aa'i sani harka keenya nu cufaatu akkanatti aamin jechuu qabna harka keenya akkana godhe yoo minbara irratti yeroo bee nu kadhatusi akkana jee kadhachuu qaba harka isaa akkana godhee kadhachuu qaba yookaan akkana jee taroobaat tuni tawaadu'ummaa ifga qabu isii garsiistiin hunjaan ulamaa inteenya rahmatullahi alayhim rahmatan waasi'a isiniif dhab'iin isiniif hin buutuu jee rasuulli sallallahu alayhi wa sallam amma dhiyootana karoobu jiru waan nuti du'aa'ii goonee waan qaceellee saaliha taanee fi miti karoobu jiru obboleeyyan kiyya walawlal bahaa'imu odoo beeyladooleen jiraachuu baatte samirraa wanni isiniif bu'u hin jiru allahan jalla jalaalu rooba dhiyootanaa kanuu roobseef jaalawwan kiyya islaama beeylada miti ni jira miti
sababa isaaniitii fi nuuroobeen isinin jaalawwan kee islaama silaa isaan jiraachuu baatanii dhaphii jee bar dhaphiinuu isiniif hin buutu. qissaa bareedduu takka garuu qissaan isiisan hadiitha qulqulluu bareeda gabaabsinee wal hadiithu حسنه علامة الألباني في الإرواء الغليل رحمة الله عليه رحمة واسعة. قافتك نبي سليمان على نبينا وعليه من الله أفضل الصلاة وأتم السلام روبا دبن أبوليانكي يروكنا توتا إساج أفاتوكا بيلدا أفا جني دا ولتك أبيرتي غرد الرباني تي يا ربي أباسر بربانا نورو بيجة چورافي غبان يروكنا ميتي تكجالو وانكي يا إسلاما taharka lameen isii gara samii ol fuutee du'aa'ii godhattu dhagayanii maal jettini beetanii mitiin tun yaa Allahu yaa Allah atiin kun diliidhaan sababaa diliitii fi nama qixaaxa keetis wanni namarraa kaasu yaa Rabbi tawbaa gama kee deebi'uudha waan ilmi namaa dalageeni yaa Rabbi nu kana nu qixaaxaahii nuti gama kee tawbaa deebinee jirra yaa Rabbi rooba nuu roobii jettee mitiin harka lameen isii ol kaastee du'aa'ii gootee yeroo kana nabi Suleymaan alayhi salaam gama orma isaa garagaleetiti waan isinin taaneeni Allahan jalla jalaalu rooba isiniif roobuuf deemaati karaa mana keenyaa nuun galaa jennaan yeruma san roobi samirraa dudududu je'ee bu'ee isinin jedha odoo beeyladaan jiraachuu baatte samirraa wanni buutu hin jirtuun isinin jaalawwan kee islaama hoggu dhibba takka asitti Allahumma aghithnaa ghaythan mughiithaa man jennin sin jedha ميلالا جزاك الله ميلالا وبوليان كي الإسلام همين يسيبر يو أمانتنا حديثتنا نفي فينا جن جالوان كي الإسلام نتي ديرتيتي تا صدفة مالي نونجيني لغيسني دلي حجتون سببا دلي حجتون خاتمان ماتي توتون نمر رابدا ربين أنا في سنيف مسلمة شفاتو خاتمان إساني ورطل تير ربين واغر كولين جنة دلين شقاء بنك تكينيا سلبينا نسنين جالوان كي كسلاما كبجا دران صاحبوتا كيتي في حواسا كيستي قبدو سببا اتدلي حجتيف نكفتا اجنما كيستي أبليين كي كسلاما دلي حجتون سببا خاتمان نما اتبدو نسنين جا علماء انتين رحمة الله عليهم رحمة واسعة الرانتنا وافر قفان سنين واني افر يو وان افران سلك سنين guddaa akkaan sababaa taatee khaatimaa teenya taballeessitu waa afuran tanaan isinin jaa waa afuran tana qarrinfoo teessan innaa qabadhaa wanni duraa guddaan khaatimaa namaa ka itti baddu salaata laaffisu attahaawunu fi salaata keessatti kashlaphee talisa ta'u guyyaa jum'ataatiin joolleen ammaan tana masgid daawwee bareedaa kana guutte joollee ganda kanaatii miti saa wallaa maasa saa hajee hin sodaatini joollee ganda kanaati miti joollee ganda biraatirraa hakiima sanii khuxubaa qaba jennaan inni rabbiin anaaf isiniif muslima cufaatiif ikhlaasa itti baasiti istiqaamaan waa kannu joollee dhuftee isiniin jaa naa yeshuuf attahaawunu fi salaata laaffisu salaata keessatti kashlaphee ta'uu akka agartu isiin tuni خاتمة نما بالليستي مالف نبيتني ونك ابنو هريرو دردر كيسا إسيتنا نتيفي الله جدو هريرو جرد إسيتنا يو لافسني أكما أباك إنياتا نمي إسيدة تدرا تلمدا جالو وانكي كسلاما هذا في أبتي حركا في فولان اتهاماتشو أمانتنا أكا أغرتون سنجابر كده بريتوكو مسجد خطبا قرورا مسجد آلياني تين ديمو بولي ينكي كسلاما nanti tinta kumal lanjutin naim tani betani ya hakim hasan khutbah tetis ni daginya me wa'i hada fi abbatan hasawi gananjet hasawi bar ammas numan hasaw be kai gurbatu tutu kuta jaha qara bar abba isa obboleyan ke islama dagadan ilke irra cabse irra darbi won sinje kam jet kuta jaha ka qara bar yoo bar anate guddaa jettame kutaaja abbaa isaa nangalle bar'an nangalle eenyuutuutu haadhaa fi abbaa isaanitti hammaatee nama isaaf dabarte mee naafi maanam takka nama khaatimaan irraa badde ammoo tarriseetiin isinii hima
asitti ijoollee meeqa isinii dhawe maqaadhaan ni beeytanii haadhaa fi abbaa isaanii irratti dhadheeratee ganda keenya kamaraate akkanaan isiniin jaa cufa isiniin beeka abbarra deebisa aboo rabbi sadaadhu ittaqillaa ummaa deemoo nagaafadhu allamaan isaanii du'anii jiranii rahmatullahi alayhimaa rahmatan waasi'a waan isaan ta'an nagaafadhu laa tas'ali xabiib is'ali ilmugarrib nagaafadhu ana waan isaan ta'an caceeti miskiina daa'ii meeqaa hun siin ja'a bar qur'aanni akka hifziin si hafaz dube silkii faadhawanii bar yaa ustaadii akkamitti hadiisni kun siif hafazame obboleessoo gaafa ummaan tiyya ammana jirtu mallarra odoon hin dhunganne dogoggoraan bahee hin beeku hin qaraane barnoota qaraa isan san hin fadhullee qara'ullee qaanfachuu dilirraa qofaan qaanfachuu qabu malee ummaa tiyyaan siin jaaladha jechuumoo abbaa kiyyaan siin jaaladha jechuumoo haadhaa fi abbaa isa jallachuun sababaa khaatimaan namaa itti baddu taan hamtuu isiiti taantu taan daraniidhaa bar farshoo tursiifatu alkoholiki jirami addikti katite harara katite sanis sababa khatiman itti baddu tan ammo tanu cufaatu hiyyanne yon isin injiyo tan cufarra garin kesan qulqullu to maltan masha Allah tabarakallah salata shanan salatan inuma sunna walin salatan ayyo fi abbote sayro isi yaman labbe ga jechu maltani bi farsho dugu dabu maltan garutana ni tiqata namni adiyatul muslimin nama muslima midu sababa khatiman nama ittibaddu imam nasru ibn muhammad as-samarqandi al-hanafi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a isatu kitab isa kaysati tanbihul ghafilin kaysati wan afron tanafide muslima hamachu hori isa samu walid dirte addabasu isa midu zulmida muslima midun wanni afrontun kana namagoti gurbaa tokko jaalawwan kee salama taarika tokko isini himetitin haasawa keenya kan itti wal jiseenaan isinin ja gurbaan kono obboleeyyan kiyya salatarra wal iyadu billah nama fagaate daldaltii malee waan takkan beeku wanni ni beeku maali daldaltii hawaasa keessatti yizoo magganyata naw abooyin agarree boo huccuu isaa markaa dhaabar sani salata hin beeku waan fagoo akkaan nu dhihoo takkaatu jira miti sanduu abar itti dhufte gaa obboleeyyan kiyya harki kun cufni nu goggoge miilli isaa goggoge qabbanaawe obboleeyyan kiyya ormi saaliini dhufanii isa laalan jecha dhugaasan jechuu dide gurbaan kun obboleeyyan kiyya eeganaa maal ja'aniin ulamaayin akka nu barsiisanitti rahmatullahi alayhim rahmatan waasi'a jecha shahaadaa san yoo jechuu dide ja'ii ja'aniin yeroo duraa ja'iin ja'aniin ni laalan maal ja'a yeroo kana yaa namana أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تن جاي جانين إني مال جاني بيتا ميشاسن يو أبرو في سقافته كرشكم لما في الإبشان يو ميشاتان سقافته أمو كم أفوري في الإبشان يو تان سقافته كم تكا في الإبسد ديت تا يو سقافته أمو إني نما كي نوان تيجا كرش الإبسد ديت غرغريف أودو أكنا جو لبون إساك إساباتي يو ملك ياما أكنا تكا أكنا مال ابن بيتا قلبين توني malakul mautin alayhi salam ufe yero hacuucaa san nu qabu waanuma as keessa jiru sanuma dubbatti yoo tuni allahan jalla jalaalu sodaa isaatiin isaaf gajjachuudhaan isaaf of qabuudhaan yoo guutamte guyyaa isa hacuuceen san jecha dhugaa san seeqaatiti lubbuun keessaa baatin isinin jaa warra sanirraa rabbiin waa taasisu hamtu maaseetni xiqqeenyaa obboleeyyan kiyya ke islaamaa يوم جم ربي ديبون قبنو ور ربين توبة إسان الرد ديبي جم إسا ديبي توبة تانية ور راك بل ربي نواقولو قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أنيس أسبرت أبدي جالوان كي كسلاما ونين أبدي إسين كوتا تشيسو هنجرو بيته دلين تانية هم فيته قدو يوتاتي مكان دوين هم فيته قدو هاتاتو halkan keessatti guyyaa keessatti guyyaa karaa rabbii deebine dilii teenya bar inna allaha yaghfiru dhunuba allahan diloowwan ni araarama jami'a cufa haala taateeni je warra diliin isaanii cufa dhiifamtee firraa rabbiin waa godhu garuu tawbaan shartii qabdiga tadura ikhlaasa allahaaf jecha deebi'uu qabna karaa isa
eegana obboleeyyan kee islaama dilii waan hojjechuu jiru sanirraa buqqa'uu qabna eegana sheenuu qabna akka rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه بسند صحيح رحمة الله عليه ما رحمة واسعة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الندم توبة شينون متان إسيتتو غم ربي ديبو دا إيغانا دلت هنديبو جنة إرامرچو يو نما حقا إرا نورا كقباتو مالك نما حتى مالك سن ديبسو سيديس يو مالك نما هنديبسني هنجرتو والإنجنة كتبري وجلال لني هذا تنيمتي موادررتي odoo lubbuun teenya qoqqee hin geenye gama rabbii deebi'u odoo aduun asiin hin baanetti gama rabbii deebi'u eegana dalagaa gaarii heddummeessu yeroo san allahan jalla jalaalu diliin teenya waan feete maa hin taane nuufi dhiisaan isin hin jaalawwan keega islaama yoon hin dhugaa qunname allahan raahi yoo dogoggore hammeenya nafseeti yaati fi shayxaanan raahi karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ana itti hojjechuu dhaburraa allahan hin tikfama isiniif karaa jannataa dildila ta'e ana ibidda jahannam keessatti waliyaadu billaa na darburraa allahan hin tikfama anis kanin dubbadhesis warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbiin waa godhu nu cufaatu rabbiin yaada muraada keenya rabbiin waa godhu haajaa teenya tafacaate cufaatu rabbii walitti nu waa qabu obboleeyyan keenya biyya suudii keessatti warra daramaa jiru rabbiin furmaata isaaniif haa bitu rabbiin arraan tana guyyaan jum'ataa guyyaa du'aayin namaatti qeebalamtu du'aayi teenya tana qeebalee rabbiin hidharraa isaan cufaa baasee biyya isaaniitti rabbi isaan haa galchu ijoollee xixiqqoo achi keessa daramaa jirtuuf rabbiin isaaniif haa dirmatu nama hidhaa jiru cufaatu rabbiin baasee rabbiin waa gammachiisu ikhlaasaa fi ittibaaf sidqiif istiqaamaa rabbiin waa kennu ikhlaasaa fi ittibaaf sidqiif istiqaamaa rabbiin waa kennu khaatimaa teenya rabbiin waa tolchu allahumma salli wa sallim wa barik على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.